Ovo je nas to sve. Sad bi mogli svi nastaviti u ventravariju. Šta? Danas počinje jedan veliki ruski praznik koji se zove kako? Maslenica. Šta je maslenica? To ćete nam ispričaju Teodora i Novak, a posle toga ćete da se poslušate krofnama i palačinkama. Maslenica ili bela nedelja ili poklade. Stavite nam gdje broj 1 za lepo. Maslenica je narodni vjerski praznik. Maslenica se slavi 7 dana pre početka Velikog posta. Simbol maslenice su palačinke i strošila. U Rusiji su palačinke simbol sunca, a u Srbiji krofne. Čučelo, to jest strošilo se stavlja u centar sela, okreće se leđima ka selu i plaši, to jest tero zima. Panadelnik, 23. Sused, ponedeljak je početak maslenice. Seljani prave strašilo, domaćice prave palačinke i počinje veselje. Vtornik, zaigraši igre. Počinje veselje, vašeri, očekuju momci i devojke koji se žene i udaju posle posta. Očijukaju momci i devojke. Sreda, lakomki. Gozba, dan kada tašte goste svoje zetove. Taj dan su tašte u obavezi da pripreme što bogatiju gozbu, da naprave palačinke i da im onda zetovi dođu u goste i tako da ih ocene kakve su one palačinke napravile. Četvrtak, razbulje. Opšte narodne veselje. Igra se, peva, preskače se vatra, pesniči se, žene ukradu muževima jednu cipelu i idu u kafanu. Posle muž mora da plati piće da bi dobio cipelu nazad. Četvrtak je dan. Ukradu cipelu i da odu u kafanu, a momci treba da plati piće Da bi dobili cipelu. Tjuštin večer, taštin dan. Zetovi uzvraćaju gošćenje svojim taštama. To jest u petak zetovi moraju da pripreme palačinke za svoje zetove i onda one da budu tako tašte. Subota, Zorkin posljednik. Gozba zaova, mlade, neveste, goste, sestre svojih muževa, neudate devojke, goste svoje sestre. Dakle, ko nije udat mora taj dan da se dokaže da je dobra domaćica i da napravi ukusne palačinke. I posljednji dan je Vaskrsenje, prašenje, prošljeno je vaskrsenje, dan praštanja, posljednji dan maslenice, pali se čučelo, strašilo, traži se oprost grehova da bi veliki post počeo čiste duše i njene savjesti. To samo između zete i praše i... Između svi traže opraštanje greha, namernih i nenamernih. I kako se pozdravljamo na ove? Prostinja. Bog prosto, kojim se traži oproštanje grehova od drugih ljudi posljednje dana Maslice. Šta su oni napravili? Kako se ovo zove? Strašilo ili? Čučela. Ovo strašilo treba da uplaši zimu, da nam dođe. Palit ćemo ga sutra. Izvolite. Izvolite, slušajte mali. Izvolite. Ovo je ćeš profil. Neki sad ću naprijed. Evo izvolite.
Šta je to masljenica? Ko bude pričao nema palačinke? I ko se bude glupirao i skakao? Samo ko bude znao da ponovi ovo što su Ana, Milica, jedna Mira i druga Milica pročitale, on može da dobije palačinku. Jesmo se mi dogovorili? Da. Dobro. Šta je to masljenica? Da li neko zna? Šta je, Mihajlo? Maslenica je praznik, tradicionalni praznik istočnih Slovena u kome se često jedu palačinke i služi kao teranje zime. Dobro, a kako mi zovemo maslenicu? Jer je zovemo mi, Ana? Bela nedelja. Zovemo je Bela nedelja. Da vidimo šta su nam Ana, Milica, Jovana i još jedna Milica spremile. Da vas čujem. Bela nedelja poklade. Maslenica narodni i verski praznik. 7 nedelja pre Velikog posta. Panedeljnik, sreća, susret, dan kada se dočekuje maslenica. Tornik za igre, verovanje za maslenicu. Treba biti vesel cijele nedelje i najesti se palačinki. Sreda, lakomka, gozba, zetovi, gozde, tašta. Četvrtak, razguljaj, najveseliji dan maslenice, dan pesničenja i odlaska u kafanu, dan za sankanje. Jatnica, tjošinji večernji, tašta uzvraća i goste zetove. Subota, za lovkini pa si djevki. To je večer kada ne udete devojke, goste, sestre, rodbinu, zetove. Vaskrsenje, prašćenji den, dan oprosta. Prosti mi nja, Bog prosti. Simboli, palačinke, blini, strašilo čučevo. Strašilo čučevo, terazimo. Palačinke, bljini, simbol sunca. U Srbiji se peku krofne. Pevaju se. Koledarske pesme. Dobro. Dakle, zašto jedemo bljini? Što? Zato što je simbol sunca. Ako terazimu? Strašilo. Kako se kaže strašilo na ruskom? Čučela. Dobro, bili ste dobri. Izvolite palačinke.